Bwa nyuma yo kushanga ngu abashubuzi abatura hamwe n'abakozi b'emirimo baturana batambura engendo ningwa okuronda ebyobuheereza bw'esente Kyamuhunga People's Sacco Jete Chaps erugireyo yiguraho itageresya omu Rurimi Town Council omuri Bunyangabu District ekinte kya RDC Nicholas Kamukama ayegyekyereire obusinge obu gavumenti etiireho kubaho such circles, such banks, such facilities. So ekyokubanza ntusiima ba bank aba Chaps bank Kyamuhunga itoko yoito ituzarwa ankori kyakabiri ntusiima gavumenti okuteereza obusinge. Aha niho omushomesherwa wa mukuru w'ihanga omuri Bunyangabu Nicholas Kakama hamwe n'orukurira eby'obushubuzi bya Sacco bajumirire enkora y'okubiika sente ahansi y'ekitanda ekirugireho obutabanguko omu maka. Tumanya ngu n'abatungi tubateeraho aho kubiika sente. Sente tubakizibiika ha mushego, sente tikibiikwa mu kayungu omu nsuwa, sente tikubiikwa hansi y'omufaratsi ninga omu mwenda gw'omufaratsi. Sente nibazibiika ngahi? Kanye ninza kwigura mu banka. Ntwenda kuhereza abantu omuhingo gw'okusevinga ninga si okubiika sente zaabo. Abantu abingi nibakora sente kunkaba barakuzibiika. Ntuteerera abantu ba Bunyangabu na Tooro yoona omulanga nibija biike sente zaabo kandi okubiika kwa Chaps wona biika sente zawe kuyaho sente zoona. Chairman wa board ahabwa Sacco egi eya Chaps Paul Kahigi byona ebirikukorwa Chaps abyegyekyereire okukuratira omuranga gwa mukuru w'ihanga kurebuka ngu buri muntu yayeyiha omuboro kasako nangwa na Sacco ezindi okutwarira hamwe ntukwatiraho gavumenti hakurwanisa obworo abuko kurwanisa obworo kirimu abantu okutunga esente zo kubayamba kukora ebyentunguuka kandi aha magoba make mbwenu Chaps eki tukukora abukuba ati nka gavumenti ekareeta Sacco ezi za PDM na n'ez'emyooga nibakira kuba nibiija owiitu kushoma okuba hakubaasa kukora Sacco ezo zikahama. Paul Kahigi agizire ngu Sacco egi aha myaka 28 yasya omu buheereza terikubaasa kurya abantu z'amaanya. Ati twamara emyaka 28 tutandikire kandi buri mwaka tugenda ntukurakurana. Mbwenu Chaps yahamire abukuba ati twine staff bakurenga 13, twine abokutubarira ebitabo, twine staff ekugukire, twine sente z'okukoresa. Mbwenu kugira ngu abantu tubatiza kutembura kuyaho hati Chaps yo twaherize kubatemburira. Ati Chaps egi tubikire biliyoni zikwika 30 z'abantu. Ekyo nkankikoreka nga abantu batinemu obwesige kutubiza sente z'abezo kandi aho rukwiza noyendera sente zawe ezobikire nangwa neza roni nozitunga aho naho. Bamwe omu bamemba abegisira Sacco egi omuri Bunyangabu basiimire obuheereza bwa Sacco egi. Nyowe ninsiima munonga, ninsiima Chaps ningashi omubwija ei bakweta Kyamuhunga People's Sacco. Kwitwe nk'abakyara twine amashemererwa mingi munonga hakureba ngu Chaps eriyo netwiha omuboro nkitwe abakazi na n'okushemesa abaana biitu ntukurra tushemereirwe munonga. Twine amashemererwa mingi munonga kureba mwatureetera banka ya Chaps omuri Rurimi kuba omu district yitu ya Bunyangabu tubire tutine mu banka ya Chaps bitabwa amashemererwa mingi nitubasiima tutine bugarukiro ahakuba twaza kutunga twaza kuba nitutungaza loans. Okweguraho itajeeri erya Rurimi Chaps hati yasya amataagi 13 okwetooroora ihanga ryona kandi egi n'emwe ahari ezo za Sacco ezikirizireyo kusya abantu obuheereza bw'omurembe kandi omu bukugu. Amakuru aga gashakwa Gerald Tugume omuri Bunyangabu.